Get the point. Take a step forward. Na manyire mwebireke gusiko ruriri mwachogemba oro inutere Kiswahili kieno. Mwenyezi Mungu, tuacha mbele zako jioni ya leo tukitoa wingi wa shukrani, maana umetuwezesha kufika wakati kama huu. Asante, maana ili kupendeza kwa wakati kama huu tuweze kusoma neno lako. Sasa nena nasi kulingana na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Ikiwa siku ya leo ni siku ya vijana na kesho itakuwa siku ya wanakwaya wote, kunyoa na kunyolewa kwa wanakwaya, tuone ya kwamba ikiwa wewe ni Murawi unafaa ujipambe vipi unapoingia madhabahuni. Nikianza leo nitaleta vijana wale ambao ni wakubwa, wale ambao wanafikiria kuwa watu, wale ambao wanajipanga. Alafu baadaye in the course of the day, in the course of the week, nitaleta sasa vijana wale ni ambassadors pamoja na watoto. Yo basi leo ni vijana wale ambao ni wakubwa. Ikiwa wewe ni kijana katika jamii yenu, uwe kifungua mimba, uwe katikati, uwe kifunga mimba, sijui kitinda mimba, Mungu akusaidie uweze kuyatiria haya maanani. 27 verse 11 Proverbs. Maandiko inasema mwanangu uwe na hekima, mwanangu uwe na hekima, nawe ulete furaha moyoni mwangu, nawe ulete furaha moyoni mwangu, ndipo nitakapoweza kumjibu sasa yeyote. Itakuwa rahisi kumjibu yeyote nitendaye kwa dharau. Yule ambaye ananidharau. Kiruga omwana one kwa Kiluga inasema omwana one kabe n'obong'aini na ogokie nkoro yane, elio nalio ndanyole ling'ana nkoiraneria omonto ogonchaya. Ikiwa wewe ni mtoto wa mzazi, kuwa na hekima ili mzazi anaposimama kuzungumza anapata heshima. Yeyote yule ambaye anapenda kumdharau, yule amepanga kumdharau, kwa ajili yako amheshimu. Wazazi wengi wamekuwa wakidharauliwa, ni kwa sababu gani? Kwa ajili ya watoto wao. Yaani wakati amepewa nafasi ya kwamba aweze kuongea, unasikia wengine wakisema, wakiuliza sasa na huyu atasema nini? Maana watoto wake ni wapumbavu, watoto wake ni wagumu. Yo basi Mungu atusaidie kama watoto wa wazazi, tuwapatie wazazi wetu nguvu ya kusimama na kuongea. Ikiwa wewe ni kijana, kile ambacho kitaonyesha ya kwamba wewe ni kijana ya kanisa ni vile unajipamba, vile unaongea, vile unafanya mambo yako. Timotheo anasema ya kwamba mtu asije akakudharau maana wewe ni kijana, lakini uwe mfano mwema kwa wale ni waumini katika njia zako, vile unafanya mambo yako. Hivyo basi ikiwa wewe ni msichana wa wazazi, kile ambacho kitakutangaza wewe ni nani, wewe ni kijana ya kanisa kwa jina ama wewe ni kijana ya kanisa kwa vitendo, ni jinsi ambavyo unajipamba. Nilikuja kuundua ya kwamba wasichana wanafikiria ya kwamba wakati amevaa nguo mbaya ndiye anaonekana maridadi, hata anapendeza. Naomba nikushauri ya kwamba kujipamba kwako kutasababisha ukae kwenu ama uolewe. Yaani msichana anaamua, anajipamba, analeta cutex, analeta sijui nini, wanja, kila aina ya rangi anajipaka. Sasa unapomwangalia, yani anaonekana kama picha iliyo kwa ukuta ambayo ilitoka ng'ambo. Yo basi Mungu akusaidie ujue ya kwamba mapambo yako yatakuzuia ama yakusaidie upate kuolewa kwa muda unaotakikana. Naomba Biblia iseme hiyo ni ya wasichana tu. 4 verse 30 Jeremiah. Unafanya nini? Ewe uliyeharibiwa. Ewe uliyeharibiwa. Kwa nini unajifika
vazi chekundu mbona unajivika vazi na jekundu kuvaa vitu vya dhahabu? na kuvaa vitu vya dhahabu? Kwa nini unapaka macho yako Mbona rangi? unapaka macho yako rangi? Unajipamba bure. Unajipamba bure. Wapenzi wako wanakudharau. Sasa wapenzi, kwa ile njia unajipamba, wewe uko na wapenzi wala si mpenzi. Wamefanya nini? Wanakudharau. Wanakudharau. Wanautafuta. Sasa wanautafuta uhai wako. Ni kwa sababu gani? Wao ni wapenzi. Mmoja ni Ogembo, mmoja ni Mogonga, mwingine Nyangoso, mwingine Tora. Sasa wakijuana watatafuta uhai wako. Ndio maana wakati mwingine unasikia kwamba msichana alinyongwa akawekwa kwa mtaro. Ni kwa sababu gani? Wapenzi wake walimgundua ya kwamba ni double dira. Sasa ni juu yako. Ni juu yako kama msichana. Vile unajipamba, na akina kwaya kesho nitawaambia, ikiwa umejipamba vile tumesoma, umejipaka kila rangi vile unataka, umeleta necklace umeweka, nitakuonyesha kesho unafaa usikilize nyimbo za wapi na unafaa siku hiyo ya Sabato uingie wapi. Tutasoma maandiko. Ikiwa wewe ni kijana na Mungu amekujalia uko ndani ya kanisa, mambo na kukaa na kucha ndefu, hiyo ni mambo ya Nebukadnezar aliyoyafanya akiwa huko msituni. Akanyoromo murate nene tioro chara muno rwetu ani yabunire ngoro no ronkwe yageria na ando ino murumo sai omumuro ri kanisa ande ko yakobanga basai jua sokotera no ara kotenga makao mazuri sana. Sasa unashangaa na haya makao mazuri sana watakao yaliti. Huyu sasa atakuwa mmoja iwako kama mosaibu kanisa uikotu aleta vauti iwa orocharo rotambe muno ruensoti. Nebukadnezar obwate 4 verse 33 Daniel. Akaro Nebukadnezar enenete Eliogiri achetenga sasa inabidi kama ibada. Utaenda msituni. Papo hapo yale yaliyokuwa yamesemwa. Sasa yale yaliyokuwa yamesemwa kwenda msituni kuhusu Nebukadnezar. Yes. Yakatimia. Yakatimia. Alifukuzwa mbali na wanadamu. Akafukuzwa mbali na wanadamu. Akara majani kama ng'ombe. Akara majani kama ng'ombe. Mwili wake uliloweshwa. Mwili wake uliloweshwa. Kwa umande wa mbinguni. Kwa umande wa mbinguni. Mpaka nywele zake zikakuwa. Mpaka nywele zake zikawa kama manyoya. Manyoya. Ya tai. Na kucha sake kama makucha ya ndege. Makucha ya ndege. Ono monto mosacha nkyogo tambe elioro chara muno ruwe nyoni na anda etoli Nebukadnezar. Madeno nyara basacha boko nyora abugate tukie emina minire bakorogoze ne chituredi mangana yatalire era chaka kolino okwegi keliki abere te Nebukadnezar igo ere na Nebukadnezar tabauti takole tingaki. Sasa ikiwa wewe ni kijana ya kanisa na ni muimbaji, maneno na nywele iliyonyolewa denge weka kando, kaa tofauti. Orojo mumurabu ense ogingera munengo konyagesure ngarane no mumurondo karanze kanisa nero ogingera nyagesure ko baraba muraba bana gosoma baigwenga nonya ninginjo ya mwanya bantu nonya nkuru bakoro mosacha tagwerera tiko twara tukintambe. 1 Corinthians 11 verse 14. Mosajo konyora tugekerete tukia nene wano igwa mateno utagocha igarende bakorosie prodra erende torore na ndinga ngige kobugatia. 1 Corinthians chapter 11 verse 14 inasema, na unanyamaza. Inasema je, maumbile ya Aziri hayata tufundisha kuwa na hipu kwa wanaume kuwa na nywele ndefu? Baminto bosokumbo iyo igabo nabuye tuwegete tukia abasacha nonya nkurukare ngo tuwekera barenge tukia bano ko nyoro bosacha tuwekerete ara karieranze iga akarieranza agakora bano ko bo mosaibu kanisa ayeneba nereze niyo gosomi ayeneba nkendo ko kore kanisa ijore imeye kanisa ebyazara byokoliere tukinzo tige yende igora vikome katika jina la Yesu.
na batebiri ngana yana bakungu bana barabu gusinyuko mayanga ki oyo bono mukungu o maena na itabete ngana nyua mire ko bana ba murarinde kabaro sia denge nkino mukungu nere kiamoba ande kwa manya kanyoro ke ko bange kwa yanjio sokotera na ando tenenio motuo igoja na ando mate tali goja mapema yago chonyorire egere ekera abantu bakurigereria bamanyange me aye kwaya erodo ekorete ngagi omae tali naye gaki katika kazi ya Bwana haihitaji maridadi mingi. Yani nilikuwa nasema, niliwaambia kwamba yaliyo ya kwenu nitayanena kwa Kiswahili. Sasa haya ni ya kwenu na ni ya kwetu. Na ndio maana nikaeleza Kilugha kwanza, alafu nirudi sasa katika Citizen. Nilikuwa naelezea kwamba ikiwa kijana ni kijana ya kanisa asicha akanyoe denge. Tungesoma wapi? Leviticus 19 verse 27. Yani anyoe kama kijana ya kanisa ili anaposimama kuimba awe mfano bora. Lakini vijana wa siku hizi wa kanisa na wa ulimwengu hakuna nini? Sasa tunahubiri nani? Tunahubiria nani? Unapata mwanaume ameamua kunyoa ndevu zake, amesinyoa raini, amenyoa raini, alafu anaacha zingine hapa chini. Hapa anakaa kama sisi hapa mbuzi. Niliwaambia ya kwenu nitayaleta kwa Kiswahili. Okay. Anaonekana kama mbuzi, Kilugha hapa tunaita gore. Sijui kwenu mnaita namna gani. Sasa sijui hawa vijana mbona hawasomi Leviticus 19 verse 27. Biblia inasema nini? Inasema Leviticus 19 verse 27. Yes. Musikate nywele za kichwa denge. Musikate nywele za vichwa denge. Wala kunyoa pembe za ndevu zenu. Ukiamua kunyoa ndevu, nyoa yote. Maana wewe ni mhubiri. Unajua kuimba na kuhubiri vile nimesimama hakuna tofauti. Haleluya. Ikiwa wewe ni mhubiri, ikiwa wewe ni church elder, ikiwa umeamua kunyoa, usinyoe kama kijana. Na kijana wa mataifa, sio kijana wa kanisa. 21 verse 5 Leviticus. Yani okonyorango mondono morandi anomo korue se ya oji moina eta anomo matebya mangana ina anjire. Happiness in marriage kinasema ya kwamba kijana ambaye sasa atakuwa mwanaume asidi mwanamke ama msichana miaka 2, miaka 4, miaka 6. Hiyo tu. Ikienda miaka 7 atakuturiti kama katoto, sababu miaka ni mingi. Lakini wasichana wa siku hizi yeye anaangalia huyu ako kwa Beiroli. Ikiwa ako kwa Beiroli hamna tatizo. Ikiwa wewe ni kijana na umependezwa na msichana, wakati umemuongelesha na amekubali, muulize ulisaliwa lini, akuambie. Ikiwa amekushinda na mwezi 1, miezi 5, mwaka 1 anakushinda, mwambie nilikupenda lakini miaka imefanya nini? Usijaribu kusema kwamba nimekupenda hata ingawa umenizidi mwaka 1. Unajua mwaka ni namba. Miaka haitakuwa namba. Yo basi uchunge miaka. Usipochunga miaka itakuchunga. Ni kwa sababu gani? Ikiwa mwanaume amezidi msichana 7, 8, 9, 10, 11, 15 anamzidi, sasa wakati anamuongelesha, wakati wanakaa katika ndoa, anamuona kama mtoto. Na huyu pia lazima abehave kama mtoto. Ni kwa sababu gani? Reasoning capacity yake haiko the same. Wakati unamuitiza chapati, anakuambia wacha nikimbie nilete mkate. Yoma matengo musio munaleta tabu ngwana karozi chapati. Oko tebinga pepu tikanda to mukati no role bwangu. Oro gwatagete. Ekiagera reasoning capacity yayenga kiere. Yani omongwana nakara
sokoro gusokoro gwanyoro iriro mojo koroye ngekiagera rikire omate kara inyora iga anya sokoro gokoira wiye bange bono gosomia abana bonsi pi ekiagera sokoro oyo ekero kamo gochaka gosomia abana emiaka yaye chinguru chiakorire ki kobono sokoro ekero koreto mojo koro igoro mate ne kenyoro gwakonya ekiagera mojo koro sokoro. Hiyo basi Mungu atusaidie tuyatirie hayo maanani. La sivyo ukisema miaka ni namba, pia hiyo namba itakuwa miaka. Ikiwa ni msichana usiangalie sura, maana mafuta yamekuja. Kama kwenu Tanzania kuna mafuta mtu anajipaka ndio ni wa miaka mingi, lakini unapomwangalia unasema hapana, huyu anadanganya. Maana amejipaka mafuta. Sasa unapomwangalia na anaposmile kama doli, unasema ya kwamba huyu sasa nimeangukia. Hiyo basi jua ya kwamba kuna mafuta. Mafuta nara achire nonyo omonto kegorikia nari yake gati ni inako na kusmile ngora omonto ka mwanjire miaka na yabe menge yagate anga bono tigatura ikira nonya nigo. Bono tura ikira nonya nigo. Maana uchaguzi wako ndio maisha ya baadaye. Haleluya. Abantu abange bamenye tase chinywa mabako nyagweitia. Akonya gotebanga yani gaki. Onye manya. Yani gaki. Onye mboria. Imbali baso etase nyuomo ereta chieti kona kubuline miaka nere ngonyorete. Mosaja karato mokungu mobwete miaka bora nero mogambi. Omate ntubu na toko kobwana toko ugemetie nyetato. Nechi sensi isa na matobwate. Yani nokuma toko to control. Female have 6 senses while men have only 5 senses. Orojo nyanko nyorete sense na ade nkonyoro muwaka no gakonga no ranyare. Wakati wa kuolewa ukifika, olewa. Achana na maneno ya malingo ya kwamba atakaye kunioa unajua hajasaliwa, nitakaye muoa hajasaliwa, na ile hali miaka inaenda. Wakati mtoaoana sasa itabidi muone wale miaka imeenda sana. Alafu wale watoto mtaleta wale watoto ambao ni wapumbavu. Ni kwa sababu gani? Watoto wa ujanani ni kama mishale mikononi mwa nani? Okay, 127 verse 4 Psalms. Inasema eli mtu yule podo lake karati kina kigwe kuna resa kwa kanya telefoni toka soma tirirende kama mishale mikononi mwa shujaa. Kama mishale mikononi mwa shujaa ndivyo walivyo wana asaaye mtu wakati wa ujana wake. Miaka ko yaikire nyoma omateri nari kora iguo kora tera kuruge sanga gwaete ire nyoma mwana ko watarogu tako kanyesa ni etere elindo manya gokoranga ki nyoma nenga kiko yaikiro moise kako genda buoye abagaka nkoranga okibare egera giti angoro karam abagaka nkoranga okibare ekero moise kakorire university oko igwa ko boringa nkware gotigora ari kuo manya kogenda buo bono timanyeti ekera akorire university emiaka nete nene gosengo na kogendere igara ire emiaka 5 mamanye korikwa anyo ikire 28 years igone renga yabeire oroje emiaka ye gochia norengerereti nara nyoro musae gosono mogaka konyora mata bagaka na ino no muririete onye miaka yekiro moise kako genda buoye tako na komotanga ngaga abuo na ataka nje momuro itimota inkioko tako momuro gokorera momuro mate na etara gotaka inga ataka oro moise konya gatabanga tato kanire mama no are korwana ro konya kobona igochi beza jiri konya toko umara sironga igochi asira bosa bone kera ko genda buoye obori kwa boratangazu nara ari kwa gosoba gotigamba muri kanga buoye ari daga ki ari na yengo 10 tigo monta gende buoye ekere miaka emiye korete ngaki omaete mwana gosoma omogano Rebeka 24
verse 55 to 59 Genesis. Aba muraba atome tuna Abrahamu bacha koligio Moiseke. Abrahamu akabatebi ngagenda oyora aba amache monywe momanye nganere na ende ekero moko manyanga nere moretere omumurone aba muraba bagacha pole pole chinza chia mogoroba bakasabo Moise kore koruroja amache akaba bakanywa na nda akabatebi nganonye nechinga micheino na bonda achia amache bakateba ninga kidore oyo no tu atomu bakamoli baba seino ande nale chinga michira atenene libagane linene bakatira go chisobo bago ikasobo ko baro bakatebe ke kiabaira bakaeresa ngabono ngina na mumurumu abo bakasoa ko matebi ngamwale gotikalende achanya go changora lende aralengereri bakamukani ngayaya ontue igotwete bigungo Moise ke tokonyora toire yekabanga tigatora morangali bona araja ebeka chigocha nchibano ekesi bano nkotini kere Rebeka akachaka muna ne Rebeka amura abatabire naye baje kuoyi ngakioroje nkogenda kogendande kogendande bakabwatie njera bagakorangaki takonya kuiba chabacha ayonyo Moise ke bwanjire kogenda mutiga korengaki bono kwana kuiba chabacha bono Moise ke bwe university okorete ore kogenda bwayo ore boronge asenge njoko na komoiba chabachira na ndorete certificate ya kabere asa unya katenga yani chise mimbosa yani umuntu nasombi bake university amanye ko jakondete robosoku ngoga robosoku obubwacha kei motiga genda bwoye elinde necha goika ngambasi nyanu amatenga mboro inyore njeti ana mwana igo mwana nga yakora agotigara agaiga omuntu singa nenda chantigera aka ngagoja gonjanda no Moise koyo kagoika bwoye nande tiga magana ye remote control ngakara kore myake ebero manya konyora abana aye emyake yebere ngogotebi ngabana ikomi abwate omuntu nyagokora mune gosorigo ocha kwero ko mogomba na Nyasaye ta mutongete ko bagento ki ngosoma kwarenge Genesis ye 24 55 baka 59 edabangi na nabagaka baigwenge kero chiga kiche ikire tiga batigo monta agenda. Lakini ndugu yake Rebeka pamoja na mama yake wakamchibu, Ewan, acha binti akae kwetu siku 10 Igo au zaidi, Ewan, ndipo muondoke. Lakini yule mtumishi akamwambia, msinicheleweshe. Labi ntonko nyoli more. Kwa kuwa Bwana nifanikisha safari yangu. Yes. Nipeni ruhusa nirudi kwa baba wangu. Igo. Ndipo wakasema, acha tumuite huyu binti tumuulize. Ewan. Tusikie atakavyosema. Yes. Kwa hivyo wakamuita Rebeka na kumuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Nitakwenda. Orojengo na kueba chabacharinga ngatikanda arengereri. Poise ka arengereri arengereria ekieni kiarengo chigito chiacha bono kako korigeria ko chikotaka kosuma erigwaka gankorerare omate ka akira kin tako na koirege ka korengereri era akaire nelirio kanga wacha tuende. Alafu inasema hivyo wakamuaga ndugu yao Rebeka aondoke pamoja na mchakazi wake mtumishi wa Abrahamu na watu wake. Wakambariki Rebeka wakamwambia, ndugu yetu, uwe wetu 10,000 mara 1000 nyingi, nao wazao wako wamiliki malango ya ahadi sawa. Iyo tu baka mo kweli bakamatenga genda mona komenta ko yese mo komenta ka gochia Biblia gokora gotebanga ekero Sara kwete Rebeka akabo buno moremi ore kore misaka ono igwa kokwanyoliro omonto mogokwana komo anya konya kogo sabase kene kogotebi Nyasaye Nyasaye inkonye chinga kichaikire nkonyuomwa chinga kichaikire nkonyuoma wono nyorokie onyoyo nere the right person onyorokie kwa ishara onyataliere unionyeshe kwa ishara omonto sabeka bire yokora ekero manena ko muorokia ganto getiga mbinga na bura nyora akutalikanya za hakuna agasa itani ando mataba saemba bugata masaba marakabiri. Wakati wa kuoa na kuolewa ukifika, vijana wako na maombi mara mbili. Anamwambia Mungu ya kwamba
wakati wangu umefika wa kuolewa ama wa kuoa. Naomba unichagulie atakaye kuwa bibi yangu ama mume wangu wa maisha. Tuishi kwa raha na amani. Lakini sana sana ikongia minute. Maito sabire buya korugoro. Oja otabire lakini sana ikongia minute. Aboyo olikire, aboyo somete, aboyo okareta gozena ki, ocha akakwanya sae condition. Bone karanya sae ko moro kinga this is not the right person. Asenge njali ikire, ero sticking is the right person. Omongero koroko Ellen G. White. Iago tangasanga it is better to break thousands and thousands of courtship than to break one marriage. Imbu ya mwega na mwe ikasegete bwasinya kwabotiga nade kwaligiyo yonde ayaligi baike chi milioni ne chiribu lakini ogocha kwa bate right person onyua melimo omogano yokorenga ki bona abande yatanga boro lindi arakaraka ndio pati yako onyere arakaraka ndio pati yako hata pia muenda pole afanyi nini. Ogo tumio motari tago tumio yomo. Methali ni kama msumeno. Sawa sawa na Biblia. Biblia ni msumeno unaokata mbele na wapi? Bano. Iwako ikajinga kiechi kawa manena libaga. Bono iwenyu omera ekobutoka. Iwa buno moise kago taratibu. Elinde kebenga leo tunashuhudia. Bana kwa taro. Bwana na bibi harusi twashukuru, leo mumefunga ndoa ya maisha. Tara kui kani mbora moiko ramena to ite ndeki pare yani riya bande to chande kete kona gotera to gira morete era kono gosuma eri kurua neti mengora egabune toi pore maana ameambiwa atembea na muragani taratibu, otembea taratibu ile hali huyu walijuana kwa miezi michache. Kuna baadhi ya tabia ambazo hakuzigundua. Baada ya miezi 3 unasikia ya kwamba ile ndoa imefanya nini? Kitabu kinachoitwa No Matter What Happens, Life is Still Beautiful, page 31. Mwandishi anajaribu kutuambia ya kwamba yani anajaribu kutuambia ya kwamba kuna msichana walijuana na kijana wakaoana, lakini baada ya miezi 3 akagundua tabia zingine mpya. Akasema ya kwamba sasa haitaniruhusu kukaa na huyu kijana. Kuna baadhi ya tabia ambazo sikuzigundua. Sasa naona ni kama mimi nitaondoka. Page 35. A young woman went to the altar filled with irrations. During her wedding, she felt that a sea of happiness flooded her heart. Yani aliyesa karanzete akona korentu gorongora buno muntu karanzete ngiti. Aigwete buya. Alitembea taratibu. Ore kamanya gocha goika. However, a month later she left her husband and went back to her parents' home. Her complaint was that the following: I never suspected that he was so rude and inconsiderate. I can't continue living with him. Abumbali bako iweke songo boka. Abubara iweke nteki bali bande inutigango kerentande kiororobe. Bono igwa. 2 questions arise concerning this marriage breakup. Perhaps he didn't know each other before they got married. How long did they date each other? In reality, they knew each other very little because they had been dating barely for 4 months, so that they began to know each other better when it was already too late. Bamanya nire metie nyene, banywa manire,
Bono ekero bagochika gosomana okonyoru gwakorire ng'aki igo bono ande oyo onde nkombori are igo bono omonto atakeire komanyana emiaka erenga bono moramanyana emiaka ene omonto ochiete university omwaka omotang'ani tagraduate timogenderete konya komanyana atokoigure ni giki najagatema. Okay, the failure of this marriage leads us to two important conclusions. First, that a couple dating should know each other well before deciding to get married. Chuana kwanza kara manyana buya manyaso abo moise koyo kara abori naki nginanza ngapi akuruo borangeti ekiagera omonto naro korara saa 2 saa 4 tayoborire o yani erenke bichoke keino gosera ni obiri otigira magayo borangeti ochire gotara bono kara mochunguza nande kara mochunguza ora manyanga ki omoise koyo bano na kare na mwana abaise ke barera bakora agotwara omwana ona kongaino omomoro ngoyo no mazisto okwete ireali moise ko mugabatana gokwa aya mwana ngainwe kabire ye miaka 3 monto mwana mamonyera bwango igachigwiki bere chiaetire ngomanye ngomoise koria igabwato omwana okorire form 4 nando obwato omwana oye igo akonywa ma straight na kabasokoro bono gakonywa mangino moiseke ngino moise koyo nabwato omwana oyo okorire form 4 no omwana oyo okorire form 4 nabwata kamwana igo obosokoro mbori abu ora ambori ngoro chenga kingo kare kiagera nchitanya kontebi orochuyo na naja kongita ta kongita kiara bwate sirie nkongu the rest of 3 years tanya kueba mu more monu ngomwana na korete ngaki waro komoko na komanyana kara amanya anda baise ka baba kora baya akongaino mumuranga wano kutwanyoriro omwana tiganda to omwana ulio mazista aje kunya kotorerera ochikorigererio yo you assist noyo tabauti takora tingaki basi gogo chigomori okobona bono igo bono otoko mangenta bono komokonya mbobe ocha koenda bugo gotebi ngo omwana noyone igo nazinyo tuko gotebi ara gotebi gonkiora akore ekiagera tayare mwanywa manire nane mwanyoriro omwana nora garoke bono kara kora investigation erinde ligogoja koreto omonto oreto omonto isanegete nere nando otaigoja kona gotanga I wish I did what tiga kona korete gesonga ase nyuomo ekina akorire bono igwa 10 golden secrets of marriage amangana ikomeyo mobisi omonta wenete kumanya ekera taraso ase nyuomo. Number 1, everyone you marry has a weakness. Moise konde wensi okoe gogoja konyuoma obare umbo korete ngaki nonya no momuro goja konyuoma nabwa tobare ubwaye boro taguta ko muntu ore perfect ekiagera kero muntu nabwa tobare ubwaye erinde ria kara baisike na bamura bagwetera kotisipu ano bakona goteba ningoma nyetenje njoma etenge ntogeta ano omonto akona kweminyongoreri erindo omonto manyoyo onde kaba kunyuomana bamanyanire kero omonto manyiro bare uwo onde erindo yomo gakogwa inse oyo ndo koranga ki bone kiagara abasae bachite bagachaya ringana rikoro gukotisipu yoko uba bateba ngaki ntobwatinga ki angana batwigera ngati gatochikonya kwegera kero twagorire asenge njo batari goeta kotisipu ekero bakororo bare uwo kwa uwo omonto banyanga njegaki nyangi eyira achiebe njega kiti nkoremereri nakige kogera chinyuomo chinyinge chietereta ase chinyangi omochandoro ekiagera tibaire techinga kichiabo komanyana buya kero omonto amanyo bare ubuyo onde. Number 2, everyone you marry has a dark history. Gokonyuomo moiseke gosoma muraga gokonyuoma manyanga mwensi kero omonto nabwato omogano aye bwege sunte kurumaega nabera abenkwa gweto kagenda buo ekero buo yasinyoka ira no gachie kanisa
Bono mogano okorumaega noro muno otagete gochungusa oyo bwoyo muno okoyo manyanga egesunte gekengiarengo naye manyanga egesunte kiaonkero igagotokonyuomana twa manyanga dagi history nekorete ng'aki nero bono koyo moise kakonya gochungusa omomura inaigwete nkwaibete embori yabande inaigwete ngwakorete gose ng'aki bono gakiayo ore bobe ayarendi ayaraigwa takoigung'a ngwakorete aposo nirimo ayenkiara agokorere igogotogo so asaya everyone you marry as a dark history. No one is an angel. Avoid digging. One is past to forgive and forget. Takonya korema onya korema onyo ogote batinge kinki abete muabere nandeba. Number 3, every marriage has its own challenges. Marriage is not a bed of roses. Every shining marriage has gone through its own test of fire. Ekaroko ligererie nyuma yabo ontugi na Mary kwarora bare buya bakona korokana pep bakona korokana sweet bakona korokana sweetheart manyanga ya baeteire na mange baeteire baka bajire goikabuo bataririe mirima na maponde bono goko barora igo ekeraya atari gokoroka pepu takona komokombe anga ngasenko igwa abande bagotogani ya barurare naye goko baga isaneka naga asore erinde goko na kogenda gochibosio naye pepu ndiko ganyete aserietaria Yesu. Number 4, every marriage has different levels of success. Every marriage has different levels of success. We can never be equal. Some will be far front and others far behind. To avoid marriage stress, be patient. Work hard with the time. Your marriage dreams shall become true. Hallelujah. Aumbali wako igwege songo. Mbali nko kanyabaraika ngakimoroye. Moraba ikia. Mwaba ikiri. Okay. Goko basenyu omeye. Manyanga abande taliase kwa banyorera abantu bande banyomarete emyaka 5 ya etire. Omosika kajaka nyora ngina biara. Oteneine muno moreke beno kakiarure girainda. Akaremereria akamenya bagachaka korusiro lero negari bagotarira bono goko barora takona kobori oyo ongandika amura gore gari manyanga abande mbabe bosio na abande babe maega bone kia ono gokoro mokia kamogo ikera nonya ne pigipigi shukuru Mungu. Haleluya. Tago chandeka ne nyuma y'abantu bune kororekana nganyara bago sibye nyomba bono munambwate kiara chinjendo chengani nganya kurwa onganya kurwa bunaki libaga lyo korangara likonganya na yerengereria gosibye nyomba ekero nyasako baseseni. Number 5, to marry is to declare war. To marry is to declare war. When you marry, you enter into a battle. Be ready to fight to maintain your marriage zone. Ekena kige jande tabanta abange. Chiza na chierera na bonko butora. Iwa. Ekeroko nyuoma. Wose ekeroko nyuomo. Manyanga wasoire geti yesegi. Onya no momura wasoire geti yesegi yogotene na kabere. Nyokona ronga tabosia na muka ona ronga tamaega wonoro bago etoto edivence yonsi pi igera sore muka akogotebia nyokogotebia wono nayo koramuno kabe pim parents eyego parents yebinto buya ano baby husband sibago chaime omokungu omosatera munangina akora omoeresa munangina morama oruo manya koerera ngina kwa iwo kobori ngina nga mama njo mokungu oroje ngonsinyire njo mokungu oroje ngondasiri bono kera lituko ngakiara akora nya kontebinga muaetanire njengo maserinde etato omwana one wachira karangara liekia mabu nabango katebinga yenkorangara liore ko buontugi ontugi mbosa ontugi no mokungu okomogambera mabona aye kwana kire kine kiya moseri ingi kiagero na je kine kyo ekiagero mosacho yale pepe husband ago kobeli boti go chiese ngina.
So to marry is to declare war. Okonyoma manyanga wasoire geti yesegi isona kare moina ogotinda o ichomo choria o mochoria bona ya noro ko matebinga ki wote tumaetia barebi na bobare bona barebi no nyense ira ria barebi mbaka beiro tigaye bonya gukiganya sae nara tokonye twagache no nyango chiroche toruga yani naye comforta ego comfort umuntu buno monte kare bisetie comforta e como comfort the whole night. Number 6. There is no perfect marriage. There is no ready-made marriage. Marriage is hard work for you to yourself and perfect it daily. Itobu atige ntoke koro ku ready-made. Urabona bangina? Abangina ekarotoko gande potikio ku erangi yange yonsi yago isana kuagora. Wone nyuomo ntobu atiere tayari. Oragore enyuoma nayo kona konyesoka buno tagete nayo kona koyereta se birengere ribia obire igoko kobo mosae orengere ti konyuoma nayo oragere nyuoma yagebe successful gosego sinye egochiera maiso egochiera mato to igwese rochi gochi encherore erue ase nyuomeye. Number 7. God cannot give you a complete person you desire. God cannot give you a complete person you desire. He gives him or her in a form of raw material in order for you to mold what you desire. Iyoko ewo monto ore ina raw material. Urabona kero monta abgateli konge. Likonga lili kuama. Likongeli kuama nora lirusi ali azelire orosi engoli ngakiora koro orosi engoli ari montara gotenga likonga engeli rosi engoli ngakiora koro orosi engoli goso okora lingura libobo tuaro gosebaro talibo elinde kero kwa lingureria abeiro botuaro oruwa bono jaka korosi engoli gosebaro talibo bono naye oko eguri ikonga liteneine elindo na kulingura pore pore aliye sokorora ngwa ebendi nero kwa banayo korongeya aliye sokorora muchandonde igoro yao iyoko ona raw material elindo rete orosi egentuga netie oro montago chikonywa momo iseke yani otakanga kanga nywa momo kungu obwe kaino yore moino straight ori ore moino no nyenere iga eturo material akana komoldi bono rero gabwate hot cake ere supermarket eganyeta abantu bagore chinga kijesu gukumu na bono haleluya bono moire pore moire bunare na bekunyare kano nywa muno mosacha otali go chali otamanyetie yanga yesabali ne ya mogondo yani yaroko tebange yanga kose Jones ne chiane bono nayo kona kumunjo kana kona kumumoldi wakonyora ngekero mubekere tabu wagotiringa mubekere kando echie sabali karabisa elinde sabali gekoroka kwa surprise kwa matenga kareso kango igatwa kwebicha tore gosentu gwenere nayo komokora gwenere keriota gete oro mondata getae gumba sacho gweso ke suti munaro royo ndagweso kamoino obeke tai yani nonyenere mukaya gotebia ya eteire bakochire kugwenera buno moroche okorira mange. Okay. Number 8. To marry is to take a risk. Tima digo se muganya korra. Chima tori tichiri kirenga kiraimbu ati on risk. Yeli kirenga kiraimbu ati on risk. Igonki ba minute. Aya go umia kamba nitakora tingaki. Tema itimu na kuumia. Bono to marry is to take a risk. Oko nyuomo. Eline mechando yao. Nayo komanya munogo Jakoba. Takore nto moise ko bande kwamanya ozogo matabinga bono manyete ikondo chenga ko chitiganga ende sukuru aya naboko tigaraga iga kwamanya komotigera nyoko manya komotiyo ya omotiyo ya ogo chigocha nyana kwasu nyukomanya oyo baro no lina yageta korunjera ngino manyanga ne eri yachire go siemezi na ende go siyoka
elinde liko kochigocho banyakieni boli kwaroche bono mbakole tingaki waso abono konya kochandeka ngoma etenje bono tindochi tinyigwetie kinyigwete kore sukuru ogwakere simya batenganja bono nkonganyande elinde likwa matenga baba lemereri gaki bono lende gose noroche na senginju ntaiyo aye elika igako baigoka ekerura ache gochonyoro isire gokue kiagara toiyo onyandirire kuegeri naenda basae ngoreta naringa mang'ana atatu yengencho omosaa gwente kurigereria ekera tarachore party na bagochi komenya nero. Okay, you cannot predict what will happen after marriage. Situation may change, so leave room for adjustment. Na kieke minetinga to marry is to take a risk. To komanye keke gocha kwa mambi. Bono karati ga ibagaike. Ta korete enkoro yao, nerarete yaye, elinde mobunge keburie kemo, morute kebungu onyanja. Moko rute kebungu onyanja, lingana linde ngocha lili kurwa. Elindo sirai bakakenga owasirai, kumbe ngakikwaba. Kihebano. Create room for adjustment. Okonyora lende na nyora to omwana utamanyete ingirende go serendo omwana mobolemo ekiagera lende gote wogwanja ensio na anda anja nelige na nyanelende liligosia. Okay, number 9, marriage is not a contract, it is permanent. Na kina gote balinga uchaguzi wako ndiye pia ya baadaye. Bora woko nyuomwa lengera likomenya permanent takolengera linganko genda wonsinya ande ngenda sande yani ngayiga sia no kunya kurate binyoro na kunya korora saba nyoko byara bara batindi na bara bororo ngekero kwa ubire oche kucha kokombe anga ngaibono mako byara alingo mwororake ayamanyanga ko kwa genda buo ine nyumba permanent kwa gacha naende moswe koroba eyerosiri na pirazi eyetawe forever. Hallelujah. Every marriage has a price to pay. Every marriage has a price to pay. There is no free love in marriage. You cannot love without giving and sacrificing. Omomurana roko nyuama kosomo sacha naro nyuamete kare otegerete liogieri lakini omoboli naki omokungu oyo kwa nyuamete bono igonkorora terere tobosio magutakia kweyaka ya otenga maguta aroti manyeti gosene kelisi kia ngombe aronje ti manyeti. Yani you have to sacrifice and you have to give to see. Ritu kelimo karaso to mokungu matebinge bikoro tebie na ranga sekoleta na obi ugo isana. Lakini yoko uwo monda janga na ata chance nje kicha toka ande sabali. Neke nakia ko araba sacha abange bataliko ande sabali na bange na babo. Ege ko garama etinga na bate soke buya. So give this where possible. Lete biegu naye. Amangana ya ikomi. Ukiatiria maanani. Get the point. Take a step forward.